Ay, sir, guri lang. Pasensya tayo na, sir. Sir, pasensya na po sa abala. Pakiwarman natin, sir, dati driver's license yaw. Yan. Kaya pa na lang mag-iweway, sir. Ang pay madiyuan mo, sir. Ngano sinakayan tayo tinwang tayo, no rimwar tayo diti kalsada, sir. Dapat tugo-tugo yung driver's license yun, sir. Awan na, sir. Kaya pa na lang mag-iweway. Driving without license. Oh, daging papeles tinwang nyo, sir. Dati registration tinwang nyo, sir. Pakirwarlatan, sir. Yan. Pati papeles tinang dapat tugot-tugot. Ay, kiwin sir. Once nga rimwar kayo dito yung kalsada, sir, ngayon drive yun dati nuwang yaw, dapat tugo yun ti driver's license yaw, ken dagay rehistro itinwang tayo, sir. So, ano nga tugod, sir? Na, sir. Okay, Carabao with no registration. Okay. Niya kaya, sir. Yung tiyo no pulice. Ay niya. Blue nga polo shirt, sir. Black pants. Tapos, butas. Niya ti panagkunam. Yung tiyaw. LTO nga. OTL, sir. OTL. Util nga. Ka-OTL. Pwede ba mo ti OTL? One true love. Ang nagpapatibok ng iyong puso sa kalsada. OTL, si kami ti OTL, sir. Si kami iti mangipat patungpal iti lentag dito yung kalsada, sir. Ampay, sir. Nagdadrive kayo, tinwang awan ti helmet yaw. Yan. Kailangan naka-helmet. Kumana, sir. Driving without helmet. Yan. Tapos, ampay awan ti up-up yun, sir. Di mo nga nuhang kayo nga nag-up-up nga nagsakay itinwang, mabaling kayo magkaroon ti allergies, rarasa, driving Carabao without up-up. May sapay dahil nga violation nyo, sir. Ay, natiti side mirror na dati nuwang nyo, sir. Apay dati yung pa'y pinakabitan. Yan. Pati nung tatado sa bironan. Ay, kawan na, sir. Dapat amin nga magmag na dito'y dalan tayo nga paglugluganan. Dapat na dati side mirror na. Yan ang pa'y dati yung pa'y pinakabitan ti flasher ato, sir. Pangyaw. Nga. Dapat placer na. Ay, kawan na, sir. Natural. Magmag na dito'y dalan, sir. Paglugluganan. Dapat na dati flasher na. Tano dagi di sumarsarno kanyayaw, amuda no pagligkwan nyaw. Kinampay tawan pa iti stoplight na, sir. Di pa pinaikan. Yan. Pati stoplight. Diwan na, sir. Dapat kumpleto, Tapno mo dagi sumarsarno kanyayaw. No agsardeng kayaw. Paikan yun ton, sir, No side mirror. No tail light. Tapos, no flasher. May sapay, sir. Ampay diyo mo, sir. Dahil barbaro nga paglintigan, sir. Yung nga paglantagan. Dapat, dagitinwang tayo, no iror tayo dito yung kalsada, sir, dapat nakadiaper. Yan. Naka-diaper. Tuman, sir. Tano, tumagkidagitinwang nyo dito yung dalan. Wino Miss Buda, kakaasimay, dagiti tao, sir. Mabalin nga agiwara, iti rugit dito yung kalsada tayaw. So nga dapat nakadiaper. Okay, Carabao without diaper, may sapay nga violation day jay, sir. Nya. So, tuno sumaruno, sir. Kitain nyo lahat na niya. No irwaryo iti nuwang nyo dito yung kalsada, drive without inuwang nyo, dapat ada flasher na, pakabitan yun sara niya. Dapat ada side mirror na, tail light, dapat ada up yaw, the helmet yaw, tapos dapat ada ti diaper na, sir. Nya, dapat tugot-tugo yung ti driver's license yaw, ken rehistraw, tinuwang sara niya. Okay. Nya nagan mo, sir? Adrian, napili dun, sir? Dukos, sir. Dukos. Okay. Sir, pakita yung lahat na dating citation ticket tayo. Hindi dyan ti opisina tayo ti OTL, sir. Nya, bayadan nyo latan. Dagita violation nyo, sir. Kaya manong emado, sir. Kaya baka mapan nga 15 mil, hingga na 30 mil dito, sir. Bayadan nyo dito. Yan. 30 mil. Kapay, madita lang mabaling pagtungtungan, sir. Pagtuntungan? Ay na, haanak nga papasuksukan, sir. Baka kaya mong i-impound na dati nuwang mau. Panalatag ragbadon, sir. Ay na,